mina ngalokuthi ngiyanithanza kwekugcina ngicela nginifaka kuplug yemali kepha uyabona. So uyafika endzaweni la ungadiwa khona uyabo, uphethe litshe noma litshe ngumgubane noma liqobo, utawubona ukuthi utawuphatha liphi. Ufike kulabantu balapho kuleyo community ubatshele ukuthi ucela kuthenga litshe lelifana nanali lakibo mhla kumbe nge10, uyabona, noma ke 10 rand. Batakuthengisela la matshe uyabona. So-ke uphinde ubuye ngakusasa uthi ngicela ukuthenga nyalo lelitshe lakini mhlambe nga 30 rand. Bakhulise-ke la matshe atawugcine aphelile kuleyo ndzawo leyo uyabona. Utase-ke wena soyabuya-ke manje nasekaphele ngcono no, soyabuya-ke wena uta ngetruck legcwele lawo matshe. Angithi bona bayati ukuthi akasekho. Batawucela kuwathenga la kuwe lawo matshe lawo wena lelinye mhlambe batawuthi sicela kulithenga nga 100 rand lelinye. Angithi bayati wena ukuthi nawubuya njalo ukhulisa le mali. Soyabanika-ke onke la matshe lawo. Bayawuhlala nala matshe-ke bona ingunaphakathe wena sothethe bo 100 smart. Awuhambo awusabuyi. Hey madoda.